o te whata lo whare mai moanga le tātunu ne whau wata tau wheloa i le tautua ma le au nanga le Samoa Entertainment o tanga o mea na tutupu Samoa. E mō motu I tātou tanga e tō luani ni tala wau leo wa tau whiama mō lia e le malo o leo le malo Vietnam e mā pō mai se la ngai ngoinga lea na la ua whaho o le maliu I se tasio li I le whapea e taita ia se tasio kingi I te tono au se tālia a o loo iai te tono Vietnam mō malo longa mata whaonga o ila ua ia o fiai Joseph Soloa wa alu suma fitu tau sanga o se tasi sa whainga venga se tasio company telefoni I Samoa nei papea le li e swafa ia Steve Tofia o Tofa lea e lua suma tolu tau sanga sa whainga venga se whale ta vale o se company rental I Samoa nei o le se vaenga le nei o la ua fo I whaamatalanga na wina tu sa o mai ia o iai le tulanga o Vietnam le tulanga le whaawelawe e pei na ripatiam whaasalawina. Together with Tofia Steve, I came to Ho Chi Minh City, Vietnam, and used a gun to commit murder, and I was the person who directly used the gun to shoot and kill someone on May 21st, 2026 in Ho Chi Minh City. After committing the crime, I was arrested by the Vietnamese police. I realized that my actions were wrong, and I deeply regret what I have done. The Vietnamese police have also treated me kindly and provided me with food and drink to ensure that I remain in good health. Me, together with Vava, I was hired to come to Vietnam to look for two victims named Emmanuel Lorenzo Tovia and Xiaomi Sam in order for my friend to use a gun to kill them. Although I had planned to flee Vietnam immediately after committing the crime, it is true that escaping from the Vietnamese police was impossible, and I accept responsibility before the law. I would like to advise anyone who intends to come to Vietnam to commit crimes to abandon that idea immediately, because you will be arrested by the Vietnamese police. I le tula I mai o le whalawelawe e pei o na lomani ia swafa po tangata nuu mai Samoa. O leo whailoe le sukamsina mtanga luanga leo Leiataua Samuel o Humasanga pa pe fo'i le fionga le ausadi lo pe leo mano lolo mtanga luanga ia la tau fo'i susuenga le tusai mani tula I mai o le whalawelawe. Se I mai asinga vaiaso whaangasoro susuenga. Arke mingei leo mako loa ia leo whakingo I fo'i susuenga. Ia ngisi fo'i me kaunga kikilo I mako mo le lumangai. Ia me siar saunga le mua sio kakokungu. Kei loa me kau kusi folau ia e ian kanga luenga I fiko kongo ai ia arsusuenga mako a fai e kusi folau sa maua I awala fasol kula fonga ia luenga e o ia ilo winga e kaunga o ia I morianga ai e le fainga wale ai manginga umaka ko e ke kasela kusi folau e vakul e ka official immigration ia pe o si vanga ngal susuenga yang au ko sila fia ia pe se ngo ia ka kikila ko ka ko I news o mai ia pe la nga le fanga solo susuenga ia susuenga po a passport nga ia ka mai ia ai se yo se kai mo ilu ia nga ma o kiri susuenga mal mala mai foi le malo le ku o le semta ko mo mo le we si tulang fa pena ia si fia le foi o terminei o lo fanga solo nga lo susuenga na ia tu on now miangai FIFA tarano. If you look at the news or lemani no or tau sa idi FIFA tarano lang al tatu nga luenga ro fatinu ni fa solo le leite ni tatu mo fo ia se mamla manga ti ia matuina atu mo ro tau sirafia ai tulanga temili fa nga solo susu Mai le whamsinonga ma walunga o leo ua toi wala wina le mata upu e pei ona iai mo li mau na polo ina il whamsinonga ma walunga e whaasanga il mata upu whale alili numero tasi na ia tula I lumo le whamsinonga ua manino mai le mo li mau e pei ona ta ua I lumo le whamsinonga le toi sui ai lea o le la ua whamtalanga e pei ona ta ua e malili nofo vaenga whapea foi whaamoto le tia seu o la ua ia o po mori mau au tu ia lena la ua fa I loa I lumo le whamsinonga talua I nei na faalafi la ua e le vaenga whaapufai ale fast e mafuanga lena le mawhai ai ona au wai tau manga le whamsinonga ai I le toi wala wina le nei mta upu
na toi sui ai la tali ma la tu lai ma la fa ilo ai luma le fa masnonga e se pele sao ia le fa mtalanga sa la ua fa tinoina ua toi ma fo fo lo loto ma lai lo ai e le o fa mtalanga tala fea ngai e fa yana tu ina tu luma le fa masnonga sa le mau tomu fo i le taimi na fa ilo an toi le la ua tali i le taimi mo mua ona o le fefe i le taimi mo mua lea wala tu la ia i luma le fa masnonga talu ona soipo mai la ua o lea la ua ia la fa iloa o le mea sao na le mwhai hei ona awai mai ona sa iai lava i tau le manga whamsinonga ma ngai mai aso pe ona tu tau po ina le whamsinonga peitai na whaisi tuai mai e na whai loa atu fo i se tasi o tangata mai le fionga malai malufa pe fo i se tasi fo i o mawhine wa tuai mai la ua a ua ma he atau le manga whamsinonga na toi li liu ma toi fo i o la ua ainga mai whape nā lama le tūlanga e pe ona iai aso na wala wina i le nei mata upu ma o le mafua anga lea na le mawhai e ona tūla i luma le whamsinonga sa whamadina whamanatu iai e le whamsinonga e ta walatu i le fionga le Leiataua le sa Darrell Clark o le whamsino o le whamsinonga mawalunga pe leo wa pe longia le tūlanga le whamsinonga ma whamalama iai le tūlanga pe mafua e sea wa lei ona toe sui ia le la ua mo le mau i luma le whamastonga. E le se sina fasiri ia la ua le taimi mua mua. Ai o la ua lava na mutulai ma mo le mau e whaapea na whaalafi la ua e le vanga whaapai le fast. Ai na la ua ta mau lava le la ua pina ngalo i le toi wala wina le neimata upu. Sa ia mafo whauro loto i le tala wa tuina atu. E le o le tala le te tawana tuina atu i luma le whamastonga. Ai ono le lema tonu e mafua mai le tūlanga le fefe ono le temi mo watu la i duma le whamsinonga le ua mafua ai ona tuina atu le tali pita iane o le ua ia la whailoa o le tala manino na awai atu lava ai na whai si tuai atu ona ua mātutua fo i le soifua ma toe whiwhiloa i ai manisi lava o le ritumalo ma whapea mai o le ua mai atau manga whamsinonga ma toe di diu ma toe fo i ai o le vai unga le nei vai asola tuina mai e se tali le whamsinonga e tu sai ma mori mau e pei ona fonga ma tuina atu i luma o le whamsinonga. Silia ma le tasi ma le 1% le tūlanga sitia ma le solonga le leia le tamau ainga le tātut nuu. Le pei ona whailoa le minista tupe le fionga blipola ana rosa ale mori o i lana saunoanga i te tonu o le whanotanga le parlemene ina ua toe tawa fia le whanousa Samoa i le neiva yaso, o sa wililinga le neo nei tala. O le sfulua masina e tau mai ante se malua olua lima. Na wha mawai le si itia o le tamau ainga i le tasi tesi ma le 1%. O loa tangi ai le ngā solo le leipea o ati nae. E ui le whea ngai ai ma afianga o le le mautonu i atu nu o te tele o le lalangi. O le fua o le tau o loa ma au nanga o lo whātu mawina pea i lalo ifo le tapula ai 12%. E pei ona wha mawina ai le tasi tesi ma le 2%. I le masina o mati lua olua ono. O se wha i tinga pe a whātu sātu i le tasi tesi ma le 1%. Sa wha mawina i le tausanga wha le tupe. Lua olua wha, lua olua lima. Na whamawina fo i le malosi o tūlanga o tupe whaanganga i atunu i whafo. Lea na ausia i le tasi tesi ma le 1 piliona tāla. I le whai unga o mati lua olua ono. E tusa lea ma le 15 tesi ma le 1 masina o loa a wina mai whafo. Mo tangata ta whao mai mua mai whafo na whamawina le au whai. E tusa ma le lua se lau ma le 1 afe. Fitu se lau lua 10 ma le tasi i le tausanga wha le tupe. Lua olua wha, lua olua lima. Whapea tupe maua e tusa ma le 1 se lau 5 sifuru ma le lua tesi ma le 2 miliona tā la. O le masina o mati lua olua ono. Na whamawina le au wha e tusa ma le se lau 5 su valu afe. Ono se lau lua sifuru ma le 1. Ma tupe maua e tusa ma le 5 se lau sifuru ma le 1 tesi ma le 2 miliona tā la. O tupe whaamomoli mai whafo na whamawina le si tia pea. E tusa lea ma le 1 se lau tesi ma le 1 miliona tāla. I le tausanga wha le tupe. Lua olua wha, lua olua lima. Ma ua wha mawina foi le au whainga. E tusa ma le 1 se lau 1 sifuru ma le 1 tesi ma le 2 miliona tāla.
I le iwa masina mua o le tausaga fa'aletupe lenei. Ua tofia se komiti la to te suʻesuʻeina tulaga o amioga taualoa a sui o le palemene. O le tauafia ai o le fonataga a le palemene lenei vaiaso le ana tofia ai se taso komiti la to te suʻesuʻeina le tulaga o amioga taualoa e fa'asaga lea i le taʻitaʻi o le ituagai le fioga tule pasa i le malia le gaoi o le sui taʻitaʻi o le ituagai le fioga fonatoe piea lauofo papea foʻi le failautusi o le vaenga whaupufai e puipuia le ia tau tangata po le ituangai le ala i le pule rimoni a iafi. Na mafua le tūlanga o na o se whautuanga po o se tālu sanga e pe o na sao no ele te itai o le tunuu i le taua fianga na se mawai atu nei. Le na sao no ai le fionga i le ripale mia po le sunga na ule ma le tole o te apula te vau po te smith. E te tau o na suesueina i le tūlanga e pe o na iei sao noanga a tamari nei po sui o le tuangai e ala i lato la fonga ma lato saunanga o loo la lafo a nga e le ngata o le ri pale mia sui pale mia papea foi minister kapeneta ma le whainga marolo tu nei le foi o ni whamtalanga o lo whaonga ina ia lato penga ta whailangi o lato pokalame po pasalalonga i lunga lea i tu lawa le HRPP lea o lo o whai ai i a tua inga ai mai se o winga po upo lo fa upuina ele te tai o na tunu o ni fa mtalanga tau fa le hanga mane tau fai fai a o se le va o le fainga mano lo te tai le sa le tunu mane tatou tala muli muli mai le matanga de wenga o leo mai le aso luas fu male ibo Januari o mai le aso luas fu male o no me o fa ma wina luas se fulu le fa i o se fa inga le matanga de wenga o leo le ana tau fia ma molia mai ai le lima sifuma le lima le awhai o la tau. E se fulu ma le lua le tupa tamai tai, ai wha se fulu ma le tolu le tupa ali. O se wili linga le tala. I le sisila kui mei nga mo ma. Ia, o mei nga mo mai le aso. Lusu wipo yang wani, kausanga ni. Ia se ia o mai le aso lusu fubo. Le aso ni o mei. I kausanga ni mai le vanga ia sa halu ni spa ina se luas fulu spa ina ngalu ai lima ina kausa moli ai mai le lima sfulu lua ia kamaka mai kausanga su balu fafi kausanga makua kali e fasu ko i le bang su mo kausanga lima su ko o mea sa maua ia mea sa maua fo ia spa ina sa ingo mua o se bae ngo fala o fasa ingo le aisa o lau rusi o maluanga i o la maluanga o sika leki maluanga o mea whakingo i ulo le aisa i o nga au ako maluanga sa mau ia ai mai se fo i se bae ngo lau marosi ma fufanga o la kou ia ngau i lunga upa le Facebook a leo e lo ia e le ko o i hu me va pena ka mai ka o lima su lima no lo na pizza le Tau lunga tatu tale pena tatu mafuta lene ya so le tau tua mana unanga la Samoa Entertainment tatu pila ile so taya soifua mai manuia.